the sad eyes. Don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage. Danas smo se okupili na dan rozih majica kako bi se fotkali i proslavili dan rozih majica kada nema nasilja. True colors shining through. Yeah, see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid. A danas smo se svi okupili cijela škola u roza majice, odnosno od 1. do 4. razreda, zato da onima koji se vole tući, da im pokažemo kako to nije razlog da nešto napravimo ili da nešto postignemo s tim. Show me a smile, don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing, this world. Zato jer je roza boja draga i nije baš poput onako grube boje i to crne. Zato jer je danas dan ružičastih majica i to roza boja znači da nasilje mora otići. To let them show your true colors are beautiful. Nasilje je kad nekog nešto mu radi šta on ne želi. Dok se netko tuče? Kad nekog nešto prisiliš, a on to ne želi. Nasilje je kada neko nešto ružno radi prema tebi. I see your true colors shining through. I see your true colors shining through. Imamo reći više vrste nasilja, na primjer može biti kao zlostavljanje, jedan dio nasilja, vrijeđanje, pisanje nekih ružnih komentara. Like a rainbow, oh, like a rainbow. Pa bitno je da zapravo se shvati taj pojam o nasilju, da djeca shvate to nasilje, tu trebaju pomoći i odrasle osobe i treba se to što prije riješiti da se ne bi to nasilje proširilo. Da se smire svi ljudi. Pozvala sam stariju osobu, prvo sam probala sama riješiti, ignorirati, međutim kad sam shvatila da to nije uspjelo, onda sam pozvala stariju osobu i onda sam sve riješila. Ako neko nekog tuče, da mu kažemo da prestane i roza boja je ko simbol da prestane nasilje. Oh, like a rainbow.